ngasi ayu anganbada phonghiba tongan sifongsingdagi maruoiba pawsing khongkatcharaga mayamda share tawjagi ahanbada covid positive oiba manga laikhidre punna saniga ani sure pungkunga marida mi saniga nifuga manga positive oikhi chahumga yankhai nipana discharge tawki heri makhaja thrakpoina topa maruoiba pawamana ban sawalakli Rongmei Naga Youth Organization Freedom Fighter Rani Gaideliugi Mingda Sagadoriba Museum Masi Tamenglongda Sagadabani Haiduna Hayingdagi NIS Kuntraga Thread Bantobuga Loyana National Project Sing Thingani Hariba Sida All Jiriangrong Organization Sumapung Pana Sakotkani Hari Organization Sigi President Maibon Paumina Pungdorakpada All Jiriangrong Organization Freedom Fighter Rani Gaideliugi Mingda Sagadoriba Museum asi makhana sabiya roi Rani Gaideliugi pokphom oiriba Tamenglongda sagadabani haiba demand tawduna lakibani maram aduna Rongmei Naga Youth Organization taliba demand asiga manaba maramna Rongmei Naga Organization tawgadoriba ban asi sagonaba phireb asi lorakpani loinana khongjang asi Jiriangronggi national amari state organization khudimangnasu support tawduna mai pakansi panba yabde central government approve tawraba Rani Gaideliugi tribal freedom fighter Museum asi retain taunaba Rani Gaideliugi pokphom Tamenglong Longmai Noneda ship tawbiu haiba taliba demand asi pidri phawba Rongmei taba Manipur gi tongan national highway kuntraga taret state highway sing amari national project sing lagliba November 8 gi pung 6 tagi thingba hauragani haina Rongmei Naga Youth Organization mamangda lakthukibani organization asina social media gi khutangna sai asi August 13 ta Manipur government ta haijakre September 19 da Chief Minister da memorandum oina pishinkre aduga numit taraga mangani gi manungda haibadi October taraga nipan dagi November 3 phawbagi manungda makhoi gi demand asi pibinaba ultimatum thakre hen sulup asina phungdokhi hen su paksisna makhatari atopa maruoiba pawamana security ga khut thona balakide NSN Manipur Police Assam Rifles ka NSN ga khuthongna khiba leite haina NSN Government of the People Republic of Nagaland GPRN Ministry of Information and Publicity gi serol amana hairi serol asin hai Bisnupur da Manipur Police Assam Rifles amasu NSN ayangi kadar gi marakta ngarang nongmai kapna khi amadi NSN gi kadar Zawlen Chiru amadi Zenthaingam Rongmei koba mi ani sokpadagi hospital da layengli hairiba semjin sajinba paw ase angakpa phawi khut thoknai amasung khusu khulai recover tawi hairiba si yumpham yaude serol asina makhata na hai Manipur Police personnel amasum AR personnel sing civil da laki amadi NSN gi members sing lairiba yum adu question ki loinana mathong khangdana nongmai kapsinduna kadar ani bu asu apana hanki amasum makoi phakhi soklaba kadar ani hospital da admit tawkre amasum layeng laga pharaba matungda Manipur Police na makoi phana na bangairi amaromda Assam Police na hokhiba irai numita Tezpur da NSN gi member Khampai W amasum khunghi mikam gi mathakta maral sikhiba asi asum manate makoi da khusu khulai amata loina khidi Nagaland da Assam Rifles personnel singi mathakta ambush tawbada chenai haina Assam Police na maral siriba siga makoi ga mari amata lainade maramasina NSN gi members singi mathakta siriba maral sing asi yumpham yaude oijaba yenglaga Manipur Police amasum Assam Police na semjin sajin wari sing puthokliba si tawbiganu hairi hena phungdorakli marak thara mapan gi oba maru oba pawamana custody da mobile phone pairambagi Arnab Goswami Taloja jail yaukhre Interior designer ama masa mathanda sijakhibagi thawdo amaga mari lenana police na phakat khraba Republic TV gi editor in chief Arnab Goswami ngasi custody da mobile phone sijinaramba thengnabadagi Maharashtra gi Taloja jail thamkre haina agency gi paw amana hairi paw aduna makhata na pallibadi interior designer ama masa mathanda sijaki haibagi maralda thasigi marida Arnab Goswami police na phagalaba matung Maharashtra gi Raigad district ki manungsana leiba Alibok jail gi COVID-19 quarantine center amada judicial custody remand lokthaduna leirakibani judicial custody da thajin khibaga loinana Arnab Goswami gi masagi mobile phone police na seize tawkibani adumoinama custody da leina ma ki social media account sing active oiba Raigad crime branch na thengnarakibani maramasigi damak mak Alibok jail gi COVID-19 quarantine center oina hanglamba mafam amada leirambadagi Taloja jail Pikibani Hari, Mapam Adudagi, Taloja jail punanaba police na hotnaringeda Arnab Goswami na hai, Mahana Alibok jail da leiringeda jailer na phusaiki amadi mahaki ukil phawba unaduna wari sanahan kide hanna lauram ki haina su paksis na makatari atopa paw amana
त्रिपुरागी सीएम बॉयकॉट तौखरे त्रिपुरागी तोान तोान मफम सिंह स्टेट अदुगी पाउमी मथक्ता चतखिबे अटैक सिंह अदुबु यानिंगदबा फोंदोकपा ओइना कमलापुर की पाउमी त्रिपुरा की चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव बॉयकॉट तौखरे चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार सरुक यादुना त्रिपुरा की खुलाई डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसना लेबा कमलपुर पांथोकीबा थौरम अमदा पाउमी अमदी पाउ लौबदा बॉयकॉट अदुबु सकोटखी स्टेट असिगी मीडिया की मथक्ता सथबा ख्वाइदगी नौबा अटैक ओइना ngarang ayuk anganbada प्रिताबदी कलम कौबा बेंगाली पॉक्सी अमगी कॉपी सत्रुकरोम सखंगनबसिंगना नमदुना मई थादुना मंगनखिबनी हिरमसिगी मतांगना कमलपुर प्रेस क्लब की सेक्रेटरी सुप्रिया दत्ताना हाई त्रिपुरादा पाउमीसिंगी मथक्ता मियोट मिनै चथबगी थबा असि लेपतना हेंगलकली मसिना मरम ओइरदुना लैंगाना सबसाबा थबक लखोनबा चीफ मिनिस्टर की मथक्ता बॉयकॉट असि थमखिबनी हारी थौदोकसिंग असिगा मरी लैनना स्टेट असिगी पाउमी कयाना अगरतलादा लेबा पुलिस हेडक्वार्टर चंगदुना डीआईजी उनदुना पुंग कुनग मरीग मनुंगदा मरा लेबसिंग फाबिद्रबदी मखल मखा क्यागी खोंजंग चंगसिनगनी हारी पानबा याबदी प्रतिबदी कलम कौबा पॉक्सी असिना हौखिबा नुमित खरा असिदा स्टेट असिगी एग्रीकल्चर मिनिस्टर अमदी अतै लुसिंगबा खरा चेनबा करोड़ चामग यांखैगी स्कैम अमगी मतांगदा पाव फोंगलुबगी पॉक्सी असिगी कॉपीसिंग मंगनबगी थबा असि हौरखिबनी हाइना पॉक्सी असिगी प्रतिबदी कलम फोंदुरकली हैनसु मखा तारकली मयामना थदो हेंदोना खंजिनबदा कानागनी खनबा कंटेन अमना कोविड-19 लाइचत ngathokpada टीबी की बीसीजी वैक्सीन चनरे स्टडी नोएडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सतकिबा स्टडी अमदा ट्यूबरकुलोसिस टीबी लायेंगबदा सिजिनरीबा बीसीजी वैक्सीन असि कोविड-19 की लाइचतसु ngathokpa ngambagi mapanga lairamle hain स्टडी अदुगा मरी लैनना जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च ता फोंदोकिबा अमना हाइरी पाव अदुना मखा ताना पल्लिबदी उत्तर प्रदेश की नोएडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सतकिबा स्टडी अदुगा मरी लैनना हॉस्पिटल अदुगी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रेणु अंगरवाल फोंदोरकपगी मतुंगिना अहानबोइना सही असिगी एप्रिल हौना हॉस्पिटल अदुदा कोविड वार्ड ड्यूटी तारिबा मेडिकल अमरी पैरामेडिकल स्टाफ मार्फुदा संगिंग अदु सतकिबनी मे अमदा अहानबोइना स्टाफ मार्फु खनगतखी स्टाफ पुंथ्रादा ट्यूबरकुलोसिस की बीसीजी वैक्सीन अदु कापखिबनी स्टाफ यांखैदना वैक्सीन अदु कापतना कोविड वार्ड मथौ तहोनखिबनी स्टाफ खुदिमक नुमित 15 की खुदिंगी टेस्ट तौखी लोइना वैक्सीन कापखिबा स्टाफ कुंथ्रा अदु लाइसेट असिदगी ngathokpa ngami aduga कापखिदबा स्टाफ यांखै अदुगी मनुंगदा स्टाफ खरदी पॉजिटिव ओइबा थेंगनखी अनि सुबा संगिंग ओइना सही असिगी अगस्त 13 दा एम्प्लॉई साम कुंथ्रा खंगतखी स्टाफ यांखैदा बीसीसीए वैक्सीन कापखी अमदी लेमहौरिबा स्टाफ मार्फुदना कापखिदे वैक्सीन कापखिबा स्टाफ यांखैमक था अमा मनुंग फावबदा नेगेटिव अदुमक ओइदुना लेखी अमदी संगिंग अदुदा सरुक याखिबा एम्प्लॉई सिंग अदु हॉस्पिटल अदुगी कोविड वार्ड मथौ तौरिबा डायबिटीज अमदी हाइपरटेंशन सिंगबा मसागी अनाबा लेजबा मेडिकल अमदी पैरामेडिकल स्टाफ ना यामनी लोइनना संगिंग अदुदा मेडिकल सुपरिटेंडेंट मसामक्सु वैक्सीन अदु कापखि हाइरी निंगसिंगबा याबदी लेबा असिदा कोविड-19 वायरस संदोरकपा होरकपगी सेरक अदुदा यूएस यूके इंग्लैंड अमदी इटाली न सिंगबा सखोटपा लेबाक सिंगदसु कोविड-19 की अनाबा सिंगदा ट्यूबरकुलोसिस की बीसीजी वैक्सीन कापतुना संगिंग सतखिबनी मदुगी खुदम लौदुना नोएडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल संगिंग अदु सथबा होकिबनी हाइना जर्नल अदुदा फोंदोकिबा पाव अदुना मखा ताना हाइरी हेनसु पॉक्सीसन मखा तारकली रोइबोइना मणिपुरी पाउंग तंग हापसरमगे कांग्रेस ना पोलिंग स्टेशन तरा रिपोल तौनबा डिमांड तौखरे ngarang kangpokpi district ki saitu kendra da pangthokiba by election aduda BJP की गवर्नमेंट असिना शक्ति अमसुम proxy voting kya satakhi hairaduna kendra sigi polling station tara amuk hana repoll tonoba kendra aduda congress merep okiba dr lamting thang hokipna dabi taukhre loinana hiramasiga mari leinana election RO da aiba sirul ama pisinkhre